Mergo ora masker. Ngaret iki malu. Iya ora nggo masker malah. Ngarep-ngarep nggo masker ben aman ah. Ya piye ora di masker ale wong desa kok, lha piye? Desa ora perlu. Ngerti ora? Apa? Iki kasusnya paling buruk sak Jawa Tengah. Sopo rek? Corona iku ah. Ojo gawe ora kowe. Yani aku iki Cacang nang prank kowe. aku iki dulu berita. Kita apa lah? Wah, kita nang ngene HP. Kayak ngerti yo. Yani kok. Wah, guna. Keren. Ego, HP-mu juga dolanan. Kita ujung-ujung bokep ae. Ada paketan. Datane entak. Nek gue bokep udah di data gue. Deng ngene ngono. Iya, yang hilang nolong kok di. Tuku abro. Kepuri iki mau. Kematan ya tuku. Bisa nyopan-nyopan lambe nem itu. Iki mang lho. Apa? Regane selawe. Tok 30 ora entuk. Goblok kok piye lah. Duit berai nyenyak. Lah piye nah ora Dalam sing larang go. Surah. ora sugih. Iki pura. Saiki yo. Aku tekan tutup. Nek karaoke tutup dek ku ndak rantai-rantai. Aja-aja ae kok. Pegane aku bakarek. Lagi sampe cintaanmu mau loro piye? Alah, aku nek cinta-cinta ora penting nek kudu ngene nek toko ae. Wong sugih wae, do plecur lho kok. Lah kowe piye, Jo? Sampe cintaanmu, Jo? Aku mau. Nek bisa pecanku yang ngene, Mut. Piye? Ya, Mut. Ya. Terus? Tapi ini baik nah. Jadi uang lagi malah. Tekek bakerak aku. Tapi turu ajak pacarku jalan-jalan ah. Kenapa iki loro malah? Biasa gini mau pulau ini gabut. Polo. Gaya. Ya aku. Gaya ya. Apa sedongan itu teh? Aku kuwi. Mut, isi sek minyake. Ah, sana aja. Ayo, Dek. Hari bapakmu turu, Dek. Loh, kok numpak ranking, Mas? Lah piye, Dek? Ora iki ngeranjing ya, Dek. Sorry, Dek. Ambil rada kecut. 200 soalnya. Apa-apa, sing arek-arek ya iku. Dulu sih ini kita cari ke saudara ini gitu. Yo, belum Mama. Mau sini hubungan dan mau perjuangan ya. Iya, tadi. Ya yo. Cuma motor. Cuma
Hei, Bro, kalau cinta kacau ini kita usah. Kan nanti kok. Bumbungnya enak belum bisa. Tiga. Aman, tenang. Kan berarti enggak enak. Ora. Dedek, masuk. Udah mau. Masuk dulu. Dari kecil gua rawat anak gua gedein, gede-gede lu ajak sengsara. Mana motor mogok lagi? Isi dulu bensin. Baru ajak anak gua jalan-jalan. Ini ngapunten nih Pak, bukannya kalau ajeng ngajak susah, kalau ajeng ngajak bahagia, tapi nggih kadang kok ngeten nih Pak. Ini ngapunten nih sing kata Pak. Mendingan lu balik, lu isi motor, soalnya anak gua udah gua jodohin. Penuhin bensinnya, lu balik. Anak gua udah gua jodohin sama orang kaya, rumahnya gedong, nggak kayak lu gembel. Iya Pak, apa? Nih, calon mantu gua nih dateng. Duit banyak, nggak kayak lu gembel. Motor kayak begini, mana mogok lagi. Oh, ini mantu gua nih. Pak, Iya nak, ini calon mantu gua. Meskipun mukanya kayak gini tapi duitnya banyak, nggak kayak lu. Udah lu balik. ini Jo, Kenapa mau tengkene mut? nggak apa-apa Jo. Tak pamit saya Pak. Tolong jaga ya, tolong bahagia ke. Nek kowe wis gak iso bahagia ke ngomong di aku siap ngerosto. Iki apa maksudnya mut? Gak apa-apa sa, aku tak balik saya. Loh. Ada apa Pak tadi Pak? Nah lu kok kenal dia? Temenku dulu waktu SMA. Oh, udahlah si Coro itu nggak penting. Udah, yuk masuk aja yuk. Ada si adek di dalam. Yuk, Ya. masuk. Mergo kahananku sing sengsara coba tak ikhlasno kowe dijodohno. Laleno aku sing ora
sempurna. Aku mung bisa gawe kowe nandang sora. Ikhlas coba tak ikhlas no. Moga kowe urip tentrem